Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, on va préparer ensemble un tagine de fenouil. J'espère que cette recette vous plaira. Azul flawen, marhaba yeswen ala chaîne. عسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديوسان ذي جديدن أكن سوالي مساقيني أو نتخدماغ الجواز الفسفاس سارماغ لاغوسا تراوني دي عجبان قيمت يدي. Voilà pour cette recette, il nous faut les morceaux de poulet. J'ai pris une cocotte, j'ai mis un peu de beurre, un peu d'huile, du poivre noir, curcuma, le gingembre, et je rajoute du sel. Voilà, je vais faire une sauce blanche. Voilà, كني دنيا ذاكي اثي حذاي ذاكي تفاض لا كوكوتينو خمرا شي طوح بوذي شي طوح نزيت. Et ensuite ريغاس البولي رنيغاس الملح الكركما le gingembre le sel. أتخلومث bien. Je rajoute les oignons. Voilà, je vais faire une sauce blanche. Voilà, je le laisse quelques minutes à feu moyen. إذا قتقلو مثل البصل نكونت غتحكم مثل الغاز تنجم ثاد يقلو القوث يتيزيد ما تقلومث. جو راجوت لي بوان شيش إذا قسرنو شي طحن الحماص. زمن متى تخمم la sauce تزكواغ. Vous pouvez le faire en sauce rouge. Voilà, mais c'est mieux comme ça en sauce blanche. Voilà, je ferme la cocotte et je le laisse cuire à peu près 15 à 20 minutes. Voilà. إذا قد غلقاثا كوكوطينو غتجا أيا زيضين كذا الحمصة ذيوب تزرم البولين ويتعطي لارا شي طوح كان ذيوب à peu près 15 minutes ذاني بوا كلش. Là j'ai pris les fenouils, je les ai nettoyés, bien lavés. Voilà, comme vous le voyez sur la vidéo, je vais les couper des gros morceaux et je vais les cuire à la vapeur. Voilà, comme ça, comme vous le voyez sur la vidéo. داكا كني دنيا دفعد الفسفاس كي سرداغ نقاغ ثير كلية هذي زما هكاش تغزي لكن سوالي إلى فيديو. فوالا هكاكي et ensuite تنرغد فورون ماشي ذا سركمة تنسركمة إوا كنا طفني ما ننسون. فوالا أستكسم ثلاثة قاروثني إوا كني فراون إنو تزود تسلينا راه مولاش تغلين ألوغ إلا قراش تكسمت ثقاروثينا. Voilà, غتنسعديغ la vapeur. Après la quantité, je peux pas vous donner la quantité. Ça dépend, vous êtes combien à la maison. Moi là, je cuisine pour 3 personnes. Par exemple, moi, j'ai pris 2 fenouils pour 3 personnes.
Voilà. Je vais les couvrir et je les laisse cuire à la vapeur. Voilà, 15 minutes après, le poulet est cuit. Voilà, comme vous voyez, la sauce, elle est belle. Voilà, les fenouils aussi. Voilà, je prends un bol, je casse 2 œufs. ذاك كني دنير لا صوص نغاثن توجد البولي ني بوار الحماص الفسفاس داغني يبوار اطفى ذاك درزا سنات ملالين نكتي ملالين ينو مشطوحيث ذاك سرنو تيشيرت ني la poudre. Là j'ai pris 2 œufs, j'ai rajouté l'ail en poudre, un peu de poivre noir. Voilà, du sel. Voilà. Je rajoute 2 cuillères à soupe de farine. Faut pas les remplir. Je mélange. Voilà, je mélange le tout. داك ندير خمارتي ملالين رني غاسي فلفل ابركان تيشيرت رني غاس سنة طونجاوين الفارينة وتشاتشار مثارة داك سانو شي طوحو يفكي. Je rajoute le lait, à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà, 2 à 3 cuillères à soupe à peu près. قرني غاس à peu près سنة 3 طونجاوين ويفكي. Voilà, je mélange le tout. Je prends les fenouils et je les passe dans ce mélange. إذا قد فغ الفسفاس يثرى داخل تملالين وكنا ثرى غادي يقلو. Et là j'ai mis l'huile à chauffer. Et ensuite إذا قد فغ المقلي غادي غاس الزيت مي تحمى الزيت غادي تقلو. من مثياثي حذاي يتسد الجوازاكي ضازيذين. إذا كوز ميرغا أوني دينيغ نكيني غاثا نخدم بوغ 3 بيرسون كونوي هاث 5 6 الله يبارك وزمير غا أوني ديني غابي برا شحال يقلق تخدم كل يوث سنتا وشولتيس نكيني ذاكي خدمة ثلاثة العيبات وزمير غا أوني تفكر لا كونتيتي يوني لاقن. Voilà, les gâteaux et tout ça, il faut les mesures et tout ça. Parce que l'interdit des carons aurait les mesures. Les mesures dans les gâteaux, mais on met les plats, كوليوث السن تواشلتيس تزرا شحال يقلاقن. Voilà.
Voilà, je les place sur le papier absorbant pour enlever l'huile. دقاثي الدماغ تسرسغ سفلى تمشواريني الكاروط وكنا ادي يجبد داك الزيت ني. ولكن ستوالي ميقلاد ذا زكواغ. ذاكي ابخي ما تبغى ما ترم داخل لاصوص خاطر تجم شي طوح لاصوص ولا قادي يسعو غطاس لاصوص سوا ترم ثار داخل سرنو تشوف للمعدنوس نغات بلاصي مثل البلا سيرفيس اوتو يتلمس تسرسم البولين خونت هكا تسوالي مي لا فيديو. Voilà. Et ensuite, si vous voulez les mettre dans la sauce, c'est comme vous voulez. Ou sinon, vous prenez un plat, vous mettez, comment ça s'appelle, les fenouils autour et le poulet au milieu avec de la sauce et les pois chiches. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. متى عجبوني de la vidéo هاكي ويتسوثر سلو لايك سلو بارتاج ماذا نكيني أو نديني على فيديو نظام ما يبغى ربي نبقى على خير.